I 10 ljudi s Elektronik sa vama. Danas ćemo da igramo Forza Horizon, znači ovo je igrica na Xboxu naravno, na mom Xboxu 360 i ako se ne ljutite, ja sada trenutno snimam moj ekran od TV-a. Tako da ako vam se sviđa, vi lajkujte da mi date neku podršku, da bi još snimali tako ovako na ekranu, pošto ja trenutno nemam još onu karticu da bi mogli da snimamo, pa ćemo probati ovako. Da, kako ide to? Idemo. Single player. Pozdrav ljudi. Idemo. Please wait. Oh yeah. Znači, poenta igrice je da vozite kola, zamislite. Ja nisam vidio nijednog čovjeka da je snimao Forza Horizon koji je Srbin. Mislim, evo, znači, dobra igrica, ekstra. Tako da, ja imam, sad ću vam pokazati koja kola imam. Ali kako sam precizan vozač. Aha, znači ovako, idemo change car. Evo, vidite koja sve kola imam. Trenutno ćemo da vozimo ovaj ovdje, ne. Imamo ovaj neki star Lamborghini, ni ovaj Ferrari. Ja ću sada igram, probat ću da igram, da skupimo neke pare za neka kola, to nam je evo misija. Mislim, odigrat ćemo nekoliko misija, to je to. To je dobro. Idemo. Znači, super je igrica, meni se mnogo sviđa. Znam samo da ova igrica nema za PC, nema ni za PlayStation, samo ima za Xbox One i Xbox 360. Da, tako ja mislim, siguran sam u to. Gledao sam negdje i tako to. Tako da ja imam isto također, kupio sam onaj Kinect, onu kameru ono, pa sad ja mogu da kažem GPS. I onda mi se upali tamo GPS i ja nešto pričam. Idemo, čekaj, opa. Samo da zaustavim, da vidim nešto. Ajde, stani bre maj. Ovako. Sam da vidim da hvata kamera, sve hvata. Idemo u... Ja sam najbliže ako sam ja ovdje. Idemo evo u misiju, ajmo. Idemo u tu misiju, skupimo neke pare. Radio sam isključio da ne bi dobili neki copyright. Idemo. Opa. Da ja sjednem, tako. Znači možemo da menjamo također kamere, evo ovako. Evo ovako je najbolje. Ili ovako, ma sve jedno. Idemo, ne. Ali ovako ovo najbolje ono, ako imate volan, pošto ima da se kupi, ovako sednete i vozite, pa to bi trajalo beskonačno. Ono stvarno ekstra igrica. Naprimjer ovako za simulaciju, to je super. Slow X 360, ok, nije bitno. Pošto ja sad ovdje imam Xbox Live pa mi neki šalju poruke. Igramo tako online igrici, tako to zajebamo sem. Ali sada bez veze snimamo. Ako vi budete htjeli još neke igrice, vi napišite u komentarju. Naprimjer GTA 4, možda budem kupio GTA 5 pa ću snimati. Što je jako interesantno. Interesantno je kako ja precizno vozim. Evo ga. Evo, da imamo koja je to misija. Aha. BBC Showdown, ok. Aha, znači samo sada trenutno od onih mojih kola dostupni su ovi, zato što su ta kola za te trke. Evo uzet ćemo Mustang, ajde. Samo da legne, dobro. I feel good. Ja mislim da će izaći za PC također. Ovo je Forza Horizon 2012. Mislim to je jedan. A naravno izašla je Forza Horizon 2. Ja mislim 2015. ili
14. negdje pre kraju 2014. ono decembar i to. Ja mislim, nisam siguran. Idemo u trku da vidimo. I ovako ćemo kameru. Idemo! Šta ovo svi Mustangi? Ja šta? Idemo, ne, ovako kameru, to. Šta se ovaj, opa. Jako što je ekstra, znači ovako se zakucate i samo kliknete Y i vratite vreme, što je jako ekstra. Znači ako se slupate negdje vi samo ovako vratite i nastavite od toga da igrate. Evo ja ću vratiti, malo pre sam udario od onaj auto. Čekaj, evo ovako da vratim. To mi se mnogo sviđa, to isto i u gridu ima. I ne sjećam se još gdje ima. U gridu i onaj, kako se zove, Dirt, da. Grid, Dirt i Forza, to ima, to je mnogo ekstra, znači. Tako da, ajmo da vozimo. Mustanga. Idemo šta ima vamo. Da imamo šta ima. Koja je prvi neki dobar, a njemu dali ovo da vozi. Idemo. Idemo ovamo. Sad ćemo desno. Dirt. Drift, kak je dirt. Evo sad da vratim i koči, a ne, daj mi, dobro je, za malo opet isto. Idemo, ne, izvinite ljudi što ste pogledali, molim vas. Te su ovi, ja i ove stićem, dobro je što sam prvi. Idemo, boj, napad za prvo mesto, idemo, boj, napad za prvo mesto, 100. Koliko još mogu da snimam, 3 minuta, dosta. Samo dodigram ovu triku i to ljudi moji. Tako da ako vi hoćete drugu epizodu, vi mi samo napišite u komentare ili mi napišite na Facebooku u chat, hoću drugu epizodu i ja da snimim drugu epizodu Forza. Zašto je, ako se vama sviđa igrica, vi napišite. Ako vam se ne sviđa, vi dislajkujte, tako da ne znam šta da vam radim. Imam 96%, 97%, 98%, prvi sam. Imam continue, koliko smo zaradili? 11.000, dosta. Ja trenutno skupljam, ne znam da li da skupljam za Bugatti, a daj Bož, 5. level, ne. 250 samo koji, dobro. Ne znam da li da skupljam za jedan Bugatti, neću. Da li da kupljam za Bugatti ili Ferrari. Ja imam trenutno, sad ću da vidim koliko para. Samo ovo da učitam. Samo da vidim, da namestim još malo gore. Ovo kameru, samo da idem. Evo ovako. Ću da vidim koliko ja imam. Ja imam 613.198. I ja skupljam jedan za Bugatti ili Ferrari koji košta 2 miliona. Znači, najbolje možete ovdje zaraditi pare, samo da vidim. Gdje je to, aha, evo. I ovdje možete da zaraditi, tu da je cash ima najviše, možete najviše da zaradi. Znači, mene ova grafika mnogo posjeća na GTA 5, ne znam što, ali mene posjeća ova igrica. Kad vozite kola, brat, zato sam se od kameru. Koliko je još ostalo? 1 minut i 31 sekund, dobro. Da snimam, pošto nemam memorija, moja kamera, nisam brisao one video odavno sam snimao, to sam zeznuo sa, ali dobro. Čisto ovo je samo, kako da vam kažem, uvodni klip Forze, znači, prvi utisci Forze. Ako vam se sviđaju vi, ako
hoćete još, vi napišite. Ja. Ajmo za kraj nešto interesantno da uradimo. Interesantno, da vidimo što je tu. Da, jako što se meni mnogo sviđa. Znači evo, stavim pauzu, idem foto mod i gledajte ovo je znači ekstra. Možete čak ovako da slikate, gledajte. Ovako slikate kad hoćete. Naprimjer ako sam, evo možete ovdje efekte neke ubacujete, tako to, color, efekte i tako to. I onda samo slikate, postavite na YouTube kanal, postavite gdje hoćete. To je jako interesantno, ili kad vratite također, evo vratio sam, idemo vi replay i vidite, možete da vraćate. To mi se znači jako sviđa. Naprimjer ako udarite neka kola pa vi ćete vraćati milion puta da gledate kako izgledaće staklo i tako to. Ljudi, to je to što sam htio da vam pokažem od Forze, znači ako hoćete još pišite u komentare i do tak da ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu.